lau Afioga Minisita la wa tatu le ato le taimi te fia fisili ai ia saunoa lau Afioga ta te faitau fea wa ia manu o mo ta va no Minisita la mo mo ya le e ole fa fisili e tele ina tapisa mai le suite ta yo le tuanga lau Afioga le Minisita e mata upu ia e afia i Samoa i tulaga fo ile lo le blacklist mata upu tau le inflations ia o isi fo yo mata upu fa pole pole ro tatu tu u me tu langa o le kilinga ma frui no tu pepe fa nga iso tatu tu ai ola tatu wo one at the time ai em fa yo na e fa amani no ia le vaenga le ai le tu langa la le pi ta pisa ma ia ile blacklist le ma tu langa fa pisi to sta tu no fa mu fa fa ia siat ia o te loa o te Minisita o tupe maua ia mes foi o wang fa so tusima vaenga ia langa i foi lo mamala mai i vaenga ia pe Saunoaga lo sunga tai ia vaenga lo blacklist mo le sila fia o Samoa wa levona la ver vaenga le blacklist le e mafua mai ona ele vaenga le la resifa le tono Samoa o la tola ia le ila la to mele ka o le tax exemption so se compania la ele stala tono Samoa ela veila vai ilalo ai ingala ia ilalo sifa ele ingila ko tax tongia fa tainga fa pe os company mai Australia o le ole stala tono Samoa ilalo la vol international regime le o no winga e ma fai on le stala ia ele fainga con tax e tau mai la ele o fie la European Union le la wala to avelo Samoa ilalo le li ole mo meta o blacklist la le e tau mai ele o tau aloa Samoa i vaenga fa pisinisi e lalo langi me se lave me tau tupe o lona winga ona le wai tato le li ole wa exemption mo tax i company international companies e le stala i lalo sifa o le la wa vei tato i lalo mele o tau le blacklist a failo la vei tato ia ele le lei so se mea lao langi ne ia e whalongo le upu e la vei lalo blacklist i le sila lao langi atua e la o le lei Samoa tūlanga lea o vanga la na le wa fa solo ia matu tanoanga o te tauna fa me e se Samoa me le blacklist im fa to e foi Samoa a ese me le lisilia ma to e fa le ia le tūlanga o Samoa e me tau finance lava ia globally no winga a fa ta ese me la vanga le lisilia le black market no winga tau mai ia la fa to e fa le ia una Samoa o me foi na fierte lo company e le sta Samoa ona leo e le se la ko tax ko ngia a pe fono atu le tato po kalama vaso le la fonga ia o se mele lei le la fonga te so swani ia ti na e o lo sao le ati na ingo malo o so se atu nu la lo sao le o me foi na matango fie atam fai Samoa ina ngalo lue e to e me ia se mai le ile blacklist le ia ona to ile le fo lo fa lungo Samoa wa me mon la vai e ia atu nu o Pasifika o le wa me isa e to no blacklist o me ese ono mafua me la valeta o tax exemption a me ese la tax exemption eu ko la vero Samoa se tunu lei ia fai business e per vanga mo na se ata pe se si lo finalo maria fa fe la na tato me ese male vaenga le o tax exemption o le ale fainga tonu fa tu lo me ia o le se fa so e mo fai ona ia ono le ma tu te fatatano e le lo tau e fatata e fa me e solo e fa lo fa pe e ese le melo tax exemption a le la lo la tonu tax a compania ono winga o la le to fa no to ya la to me fo le tax tongia le la tongia tax pe le stala tono Samoa a fa la va por compania pace e run mai fe po a sia po fe la lango run mai a le stala Samoa e tongi la va tax e to e sui fora tu la fongo metal tax in fa tongi lo tax ale a compania le stala tono Samoa ono winga lai amata mea mai i se swing o se whainga whawai ia e tau ora mai whainga malolo vai o tu la fono lava me tauria na tau lanto e su tu la fongo ino fai na ave ese fa punga lo tax exemption mai compania ai tau nga tongi la ko tax o le rate la tongi o me la na pule la Samoa pe file rate to tongi fia foi le fa o le tongi o me a watu la tau la fonga di compania ia lau Afioga Minisita o taila ni tau pule o le ase mafua anga na afua yo na whaile vaenga ia o te tale tonu ono le
il company la langi ia o me foi telo company e mana ola o tongia la fonga ona e fainga foi telo company ia mana ola ve se fela to tupi ia o le sila le mafuanga e mana ola su ele me la langi e fanya le stalai ia oni tongi la ko tax fate tainga fa pe o company le ran me tono Asia i po kapo i America i fefo i saina po fela tuno fela mato company i saina po fela tuno Asia e le stalai Samoa hava pela company ta APC company ole run tonu po fea Asia ranai ala le stala Samoa e mat fia la matio le stala Samoa awa fo ele tongi se mato la fonga e paola me tongi mato na le fi lava ono le stala tono Samoa al mela tau la fonga le se me tongi mela inga nga serap la Samoa mela ona mo e tupe a Manaia e tele ia se leni en faina sosane economy Samoa o mafuanga la na ina o run lava la sifaia e o tilo mai tilo o fa tonga la langi e me se level EU wala to tilo mai elo le Samoa tulanga le me la lisi lo Samoa la le blacklist la le ia le la o tilo o tau no fai se fo fanga Samoa ina ia fa me ia se fa punga le ai le stala pe company to no Samoa ai tongi la to la fonga that's all ano winga ko kilaba la be Samoa mele mane laundry i la la finga la le scala kapagi ai le kongi la ko tax lo facility e che le se benefit Samoa mo ia me a le fa ko mo e kongi fi la le se ko fi me le kongi ngol tax e wale o compania ia mai fafo e tongi tupe Amerika la to fee wai e tele stala meta registration fee e tongi le Samoa ia o tele o motino tonu le tupe I think pe torsela o Amerika e ele tausanga ai tango le fa tele a mose fia pe lima sfuafe ono sfuafe aquele company ai fa tele le ono sfuafe pe ala fa o company e fa tele torsela o fe torsela o tal a Amerika ia o mo kwa kele al tupe and that's a revenue e mo Samoa every year ia Matavu'i e se fala tweeting o company e se mo make that trust e me ka trust company e se fala la to tupe tongi vanga na alwinga lo famtalanga o mena na mo me tupe tela Samoa ono compania ma se la tupe lo mo la to registration fee ia malale stala to no Samoa e mo ia la e tulanga tau tax e le se tax ko lo tutongia a le te le lava tupe a Samoa ia le mo mai e la to revenue ia from la co registration fee le ia pe o le fa pulanga tuna vaenga le i me tau money laundry ia ele o e full fight tenga wa company e so ele ia Samoa ia e company ia wai o kiko company o kika le ia e fai foi la e me ta audit process e fai la versifa ina ia mautino o company era un company foi le pe me ka o money laundry tu pe e tau tu pe le ia e va ai foi la o kika vanga ina ia wa ina ia fia company ia i la lore o company le stala tono Samoa e la lo ina la fast le fai le pe la be se akoa po la ko rearrange akoa le fai ngol ka pu ia va aftai ia pe foi no foi atu tato fatanga va sotene bo sauto normalo bo sau o le vango le fast ai wa ia to normalo i va Minisita fai pula le malo o te ro sau mo sau fa mo lungo le fast bo sau la o le tangata le malo e tau tua mo Samoa rono winga e fesili pe lang longa le fast o la ua tal tonunga ia utitilo o se mea e manui ai Samoa o la ua la tal tonunga fa Minisita ia ula vai au teloa e ta ua tele vanga le wana ai ia nga i tato ia se ia watu langa e le filo ai foi masunga di palemia e mesele pa il kabineta ia wa vaenga ala ua va vai fa Minisita mas tangata o la tangata no Samoa e manui ai Samoa wa o tele fia ela vea la u se o tu no ta o se ta o black market wa me fa pena e ka uro me fa penga e come ki fa peka me mau ke mia Samoa e lo le leira sa blacklist o me foi na ia ura ve tota se te la ngoina e to e se mal vanga le Samoa e to lo tax e la fianga la fianga ni se company to ni company fa le la mai mau ke mo ke le scala Samoa le la con il tax but if you look at it e leo se la fonga che le foi e me foi na titolo Samoa pe fiele rate e no e fai ele tato vanga le metal tax ia pe ole tano atu le vanga le ma no fa tai o ala ni afianga fo ile le po oni fa manu yanga yo no
tapunia ona o le iai o tātou le mea le ta o le blacklist e ono maua sa e whangare kaungaku o maua mai i atunu ai ono le tutino mai o le kau ke iei i le vāngale o ani nei whamunia o te taradolunga siata e mas fo le whafonga le ato manu la tunu e iei kampani le a me i ese matatou awa pe o teimi nei a sa sfata na siata whaitai awa pe fia awheita kampani o iei o le a lusi nisi o kampani e a mese lawa wai le lo tātou le meana e mese lawa kampani ele mna o tongi tax o la fape si le tatou mei lo tātou le sala ia po fera po fiti po fera tunu o lei e foi ia a tunu o le Caribbean la foi e le tongi la ko tax a tonu la o kampani la ia o le la mei nei a tunu ia ele stala ia o le tax toninga a tonu e lusi ka ko clientele pa o te tala tonu lava e lava tātou clients o la maua lava ia tu salava pe tongi tax pele ai e maua lava tātou clients a ole a lusi tātou clients a tonu whamnianga le la mei se tātou pa e teri si vaenga whaun tātou titiloi ia wa foi le maua o tupe pe la vaenga ian tātanoa tuai e whai lava lato le stala o le foi lato tongi la ko tax o le lava e continue ala le maua tupe lea a rau tātonunga ia o le mea sisila ia ia Manaia i Samoa ia wani e ve Samoa se atunu foi le pe o alu wha mei se mai lau titilo atunu lalangi ono le la vela lo blacklist ai a tato me ese malvanga na ora tu tiro le vanga solo le lei fo fuanga Samoa i lona ia economy malo fa tai ole a o me mai le actua le inflation se vanai se va officially tulanga le blacklist la se ia mai asina fa mani no ngole mata upulea i metal inflation's rate ma tulanga fa pena a tulanga fo le tau o soifuanga na yele taimi no vai tu yo saunoa yer fri puro frete le pale mini ma o mai sana fa to fala inga fa pea o le waru ila lo le inflation rate sa Samoa o tau o le te ai anu lunga ka o Samoa o te le lola po ia o te le tangata nai ko mengi ma o no fa punga fa pea a fa pe tau tangia mai a haru la lo le inflation rate po le altu langa le rate tau fela na haru la lo tau so fuanga mtu en fainga mai o le accountant o le tangata o tu langa so a itamau a inga ma tax ma it makes sense le from talanga ai o le asfa mni nonga le lei fa fai a siata ia la ule anga isa o le finanga lo fai puli hala utango fa ma mlama wa fa fonga nga Samoa o le mele verta inflation or definition or a general increase in level of price ona winga is a globo effect e afia umalalangi atoa ala si tialo iale o meta tupe ia ile lalolangi o la fianga la ole ia Samoa ia o Samoa e ona lo titilo le fuanga inflation fa tainga la o Samoa e se lau ono sumo tupu ia product e fai e pese lunga fainga la toa i mea ta o meta oloa ai va vai la le inflation a fai wa si lunga tau o pusa mo sao ai va vai si olo ia si oloa wa drop la la to tau au titilo le off e si ofu sa mo o si ofu ta i lu futa la wa drop la lo a vai ofu fa tau mai ai compania mai sai na fa te tainga te la to ofu ma se vai wa drop la lo eu foi metau me ai eu twisi mai si me ia as poloka e isi ela tu mau isi o drop lalo me lo no winga e isi me ai aru lunga e isi me aru lalo a faila le average atu prices uma oloia o na mo oloia ia na la isinga si tira ti lunga o peu ka drop le kiki lalo ai a fikala ka o loa le al pusamoa specifically o le pusamoa e sao o la aru lunga e vai foi la le pusamoa le fa pe na si mai la vai le na si mali e folunga ai se ai ma fo me le tau o lo e fafo e le se tato mem fai tau pu Samoa ava pe o tau pu Samoa mai fafo fa te tainga lima sfutala tu lo ia ma le freight tu lo ia ma le kiuke mai si uma cosna e o mai Samoa o ko ia wala kalaka ile valu sfutala wa le sa o tau le freight sa o mar tau kiuke ma me umanga ia tu lo mar GST ia lo be fa ka fonga ia o valu su lima po vai vas futala a o lo ko lo man mak a par fai business lo pe que la fa ka pu Samoa ko ki se la kala o no Samoa ele se price control board wa ia o le wala o Samoa me ka o le competition me ka le price o le competition e le fa pela ko ese ka control board controlling ale ka o loa
lau ka kala e fuala mi demand and supply a manga or ka ka e fier ka uro si ia fa te tainga o si temi pa ulalo o si kemi o lunga o si fa te tainga pe pu Samoa le ke ka ko pisai a watu le fa pisinisi fa ta mai pu Samoa se lau ka kiro long fale loa o lor kemi wa sio ke pu Samoa ia ko si ilo lunga fa pisinisi e ke la ku pu Samoa sa thiku suru ko sa lunga ba su vai sea langa wole ko se price of control mal malo wa pule ale fa pisinisi le ka langa loa al ma fuanga na a fa pe ole ile ka le control board foi le controlling le price don't know winga ka mau wa ta lo yai an wole iska ko price control board ol mela na wa pule ala fa pisinisi fe fier ka we avelanga loa because la walu make out competition no winga ole ala wa ka in terms of supply and demand or ka wa ya rule mea ol va inga ta wa Samoa la fa fonga on inflation aya it is a general increase in price I'm a fau let's say por cold full ka sang kalwai o ke ma ko ke mi sa wa nga kulanga lua or ka o falao sa i is full sengi ali ali ato pe ko pe ka ring ma sispenge ka ngor falao so imagine 30 years ago sa lua su sengi ka falao pe la kala ka fa su ka sang kalwai lua su sengi I'm a fau nga su sengi kemingi wele ko mo falao lu su sengi wa fa ka wa ile lua kala even is fa lo lua kala mo kup mela nga ka o general increase o le price fa penga o nga alu lava i ka o soi fuanga male afianga o le kungu i le vaenga male vaenga al me fala nga ka o ka ko kemingi o le ko ise price control no winga wa pule ale ile supplier ya ile tau langa o loa but the general increase in price make out inflation o le global effect nga e afia malalo langi ako ile ki o le tau o le soi fuanga a Samoa e meshalanga inflation i kaui o loe se la uongo su montuki no winga la ele ai la se mea la tato tua ia i fua le fainga malo po o se fainga malo i kau o me fa pene i price o soi fai i vaenga ele au i hiro ka ko marosi o ngor control mai o le ele la langi tau i fatoi Talalelei ya o le si mea tauana Samoa i ka ko malamalama e ora fianga la o le pe tau ale sa maka mai Lucia ma la como foi le Ukraine o le si fianga na me nga wa lu marka wolo ia me se foi le kwa o makurkovic ro ka ko recover mai la lolangi e ma ko ile nga Samoa afia is a global la forma pandemic lenga afia o ma lolangi le ka kam fim ko recover mai lolangi ako me foi nga lo ka ka ya ka wolo. But if you look at it, or the effect ako is a global effect. Ya fia umalalang ako, and there's no way in fika ko controlling a meya. Me fo nga ka work ako manam lama. E work ko ia ko Samoa e ma fo maya o the effect la lang ako. Al me nga ka we fo le ka ko price control board. Inga fo nga ko controlling the prices. Au nge ku kele la bongo e pule ale le consumer o e pule supply ai. Pa le price le kele nga ku le open market. O ka ko kalo o kako o pua ai fa ka Samoa o kako mo Samoa e pule ala ia ko inga ia malo mo kua Samoa pe fir ka longa ia mo Samoa size 2 me fa penga o melanga is an open market e pule ala ko ko a me mai mai ka mai fafo is beyond our control e faila vai e la ko le ka o mai fafo e pule ro in ku ro ka o pe ko me ka ko le freight or the tax ia ma le mark up pa business ale ala fai mai le HRPP ala tu anava safai o ka so fuanga ya o ko le fast anga mako o ko mo ke ko fa ka ngofi a o le te fa manino ina e ko ki asa sai ki ayo ka kodima as a government in controlling our prices o me e se fa mani agora na tala anga la ko wo mai la pe o la to savior of the country in terms of the tower so fuanga Talalelei ya e power me fainga faia malo o le control a price under the control board fa ke kainga la e ka u me va i le custom wai lor kaulanga wai e sauro le declaration funga le pepa vai a kulor kaul pusamo o kaul pusamo e o sukala e fa popo ero ma le mache e control e faia la control board price o le price le fa ya ka ko price le power el markup que vai por sulima pasenge pelu su pasenge pula la ko para esta price le la sala e fi wala la ko kom foi lunga la ko price pe ku ilalo it's the same price low control mai la ko pan tenga me la ko me ilalo but to have that limit por
maulunga ngai ka unga loi o le set mai le control board o le price le nga kai lo si ilunga so in fact ku lunga pe lalo pa me if you reach that mark that's it ai on mero el gaming ilanga ele se control board lo pu le ka kai langa price ma fu melo supply and demand for competition. Wow. E atua morolo sili le batule fo ina yo fisili. Na no to fie tuturi mata ya fa mo le lo fo Minisita. O tau maua se fa maunga o ana fair and how long ago na tatou se le blacklist pe na tatou amatai lona ona tatou uli ile lisi uli por le lisi pongisa o le red card mai he do card o mai black card o ama fia foi ka ko como pongisa ilo ile lisi de como mo ale fionga siata ya fa malu akura fa fong Samoa o kele ma o kele but what I know or kemi set up ka ko sifa o ingale nga maka mai ai so I'm not sure pula ko kemi nga maka nga ka ko le blacklist. But if you look at the life of Sifa, whatever set up ka company le kako Sifa. So ingare nga makai nga trick kal mele le o me ilo kako le blacklist le ai our por Samoa kan kongu ya le la kan ngo foi le fion par mia man malo ka pinge ka mar kako malo ya o ka ko kilo le mo remove ese Samoa me le blacklist le. Nice. Ya, le to ole siri mo le ka pula ole o kele o me ke wakule complain mai le chapipi mo po Samoa sipsi pipi pisopo ai e ka wero ma fa o ala ka kala ka me fa malim fa la wa aga ke Samoa e ka ma fa ai nga ngi me so uma la o le ngi ka ko mo ka ko me fa penga e venga ko e alenga complain e fa o ar o ko so fo wa kala ko yo so a fa ngi mali un beso ka sa ba ile ma fo me lo pour fa pe o ka so fo ya se la var sila ai ola vai ia pe ka ko Samoa ia fa lo me fa blave o ma kingoar ke lo pusa elengi mal puspi supo ia langa o ke kauri ai pi supo ngole o tae ia o suila o kauri ai le meat me fa penga ala vai se au ai inga e fa mako ai ngo ai ko nga pi supo fa la lave even e leng e nga ai nga la ka ke fa nga ai ole ko mole leng Samoa vai ke mil eliton o kamare leinga le ai ke lo puo ko foi kamara ia o kamare leinga e foi mal ocean queen le ka pa e leng le leinga sama au le leng lo fo mai e pe fa pe e leng fa la vela venga e leng ia o Samoa ngolo fa fonga o ke le ma ku ia ai lo winga nga fam kala ia o ke le lo po ka ma fa pe fa lo nga mai nga fa ka o pusa pa le mai ka ki fa ka mo se la ve ave le si fa la ve o le si be o makanga vai e o ai si pusa pa ka kala o ese mele ko me ku pusa pa le keren ka ko vai lungo le Facebook ma ke ni se sa e fa ka mo pusa pa o ese mele ko kon o iso me kala ko ringi me ko kon o le me nga lo fa o ka polia o ku langa le quality o le me ai le la fa nga ka ngaka ai a fu le per me o kam fa ko foi la le pa ki le fast como fai e fai ka ko la fumoa fai ka ko la fua ko ka ko mamanga in that way ya ko vai le moa e fa ngau mai ngere moa pe luaso ko luaso fe ke fa pele moa ma fu mai on chemical wa ai a fa ya ka ko la fumoa fa fanga le pengu fa fanga le leisa o le quality le leinga o le ma ngai o quality ka ko me foi nga kila le se senga langa ma me fa la velave e pusa bisu pom pusa eleng ya me se lava le olo ka ko fa ka wa mai mano fa tai to foi mai le control board mal pricing o le ale vai tau na ve se lo le me le api o le wa a fu nei la fa ma fu ia long wingo wa sa lo ale fanga ai lai du ngor ka wa tu fu ia e pule ala ska fungele la rona sa fa lo ia mat tangata awana fia le to tau na tu ai le tatu control pricing le ai to foi mai ai tu langa le pulo tangata ia fa fta ia siata ia fa malu ko kele mo ko le pili o kanga ka fi ai pa what I know inga wa saule ko kele o pising si sainga o mai ko wala ko fa competition
So in that way, or competition lang alo kere nga lalo ka usi oloa me whapenga, but we need to be careful for make an open market because mawhanga lang wala ko nga set ila ko price ilunga even al makeki ke la for ka ulmea ya lau kar ngoa ya le ka olea me ai me le ka mafkang ya kar ngoa ko ka lunga ka ulmea ka ko ilalo but competition allows ai le paure o le ka oloa. But for any competition, ale polenga nga ongo le advantage la le competition. Le ongo set la ko le le price. Pa o kelo mo kingo po ang fenga nga ka ofie pa I think it's about time ka ko ku Samoa inga ya control the price. O nge ko le freedom I company la ko ke pule la ko po fola le price pe alu lunga pe alu lalo. E o ke ala alu lalo e benefike ka ko consumers. Ai alu lunga e o mala ka ko. Malo fafta eta ua tele e wa no te Samoa fu veita fu ina ele pe e sasilo le como kali poki le poki fa roa ya vai le o sau wa le fa sala I won pe sa tau mana ia le controlling ia wa te vilani e so e male uma nga ufia fu su ka fa ka ko Salalelei ya Salalelei ya unfortunately when in fact ko fa semea wale ko ia se ka ko pule lava le pisingisi le ka wanga oloa e o me fo fainka ia na wa ese le ka ko control por le price le ia la wa saule le act le competition act la ala wa lola ia au vai pisingisi I ka wala ko oloa malo fa o fele tu no le tele na sa wale tatu sa palai o loa le vatu fafo you know pe le moa o meat matula va pena o feo atu o mako ngi sila po ke o me se ka ko ami o le tele mai sai na te was fa mo ngo va nei o le ai o nga sa failo o falo lo kaluai o ke lo mako me sa mai o Amerika ai me se lava menor pipi ia o tele lopo fe tonu lo sa werte lo me o te mo tino le ale sai e tele sa mai sai na au saina foi e le lako volume e mawhainga lako sound lai lea kungu umele kungu e reach le volume le whainga fo me whainga keringa sioki ka koloa langa o reach le volume le e mawhainga alawa e sainga lako products e really e arwisi masainga longa winga e la foi control sainga ia lako quantity a whapela o set o Pacifica ko quantity e 4 milionga America fia ko quantity so once you reach that level o whainga fo longo sau oloa Aula kar kong ia o kero akong kekele sa ka koro po sainga po Amerika I'm not sure e foi si o le sa mai o piccolo I the European continent no winga o le ai kere so sa ko lo langi ia al mele ka fainga I fai pisingis ia su e mai o lo ka ngofi ia inga fa ka ngofi ka ko mo Samoa malo va tai e tawa okay e bangasi sim ka o ia mfasi ia I tulanga o le I la fonga ma ta por tatu o ia okay fia siringia wala ngalengo fai ka wa ngafile I fase a fia me inga ua koe o kika ia le lusi lau 5 milionga lenga amai Manaia ke take government ia male 5 milionga lenga amai munmuri se a mea lenga fase a fia me ile upule wa koe audit se kula fogo a koe audit inga se bea wa nga approve ai o la foi le process por fa vai o kupe wa fa ngal malo ma kupe wa mawel malo alo fa sai le atawa e tau fasili le wa le fu ko fa longo kuai ia ngo sa wa foi kula nga wa koe mai Saunoaga le mai sunga sa fa pito fe ngo sa fa pito ai sila fia o kako o payment umala wale malo I meka o ministry e lalo umala wale finance MOF Ministry of Finance o kako SOEs po o kako vainga e mo corporations ma business tu maotia e le lalo le el susuenga le o kika o ke mi la ko kongi ku per malo lalo ministry e fai e meka le pre-audit e siaki umala o kika siaki o e kupeia e on of qua release ola ia lea au kupero fa ngai e kako business tu maoti po fa tonga tu maoti e leila ko internal auditor e fai la ko vainga ia al kulanga ia fa so e kusi a fa lo sa ngole malo e ko su mo me e le se me e a fai ngai o su enga lea e ka o su e kupe maua wala kupe maua e su kupe maua ma kupe fa o le se me ke la ko o a se kai fa ka
Apa pes fa ke kainga le ministry le sala ko faia le fale ma le fale fa ka mai mo equipment fa ka mai ka vale ma me fa penga e kaula le okika siaki wa nga fa okika e nga ka siaki mi me ka okupe e siaki foi a seka la ve mo me equipment o ka vale o a fale me fa penga o nga la fa okika siaki fa ke kainga ya lo pa sia mai le malo le se furuafe e fa ka wai se masingi okay ala okay lo kika yes la payroll paymengi ar sanga la masingi ngai that's a different story altogether long wing or melanga le ko siaki lo kika e o siaki site po yai le masingi le fa ka mo suruafi or melanga ngai e ko yakoro kika ko su e va ngai ya po yai masingi le ngam lenga yo e ko lo kika ile fainga ranga siaki ile kupe e ko kongi ele menga masingi o e ko la siaki por ar kula ngai le masingi wai simea ya ver ka ko fale mai fan mai lenga fai e maro senga e ale wo ka ko kilo wa maka ke le fare ko ngor far mai o ko nga panga la au kilo po fa pe mai a seka malo po le lei ma popo le a seka malo po le lei for the maintenance wa le fa ka wanga o ele anga ka ko approach for infrastructure ke le ya o ngor maintenance plan a fa ese asset management plan o ila sia ke il fale inga ile lei a kupu mangi le anga o se fale se fa ka inga ala o ile plan in fa maintain lava inga ia maintain lava le quality a se kalea a fa ile le se plan o no winga foi la e o mai foi lo ka usanga mo fale ko po ma le pele a seka o me fa ka wenga lo fa okika e la ko siaki po iai uma mei ko kongo e renga mbesa e renga okupe e la ko siaki uma lava wa e me ka ole por ka ko fa pui e me ka ole occupancy certificate o le occupancy certificate e ka umai lo walo ia wa fai ngo ka ngo foi ko kong a fai le certificate le e po se di pokile e o inga le fai se longa ma o io le leir fai fa fai longa ave me e ka uanga longa fa okika e not only just money pa ka o se kinga uma lava the process a ko lava inga e mo kingoa a seka ma ma puinga le a seka le kungu ole on ka le okika e ka ua ke le lau ai mal mai ka ua ai se ko fa lo mo ye e ingi mai nga fo nga e ba ko la o kika ai le action inga ia pe ka mo fai wa how often e order dai pe al malo a me sham ka ngalo how often le e ka wo ngo kika le ka ngalo ka fi ka sa ka mali poki ba mai ka pe ka ia ole i vaenga la vai mo o corporation la vai vaenga foi o SOEs o faptonga i al malo mo la corporation e fapenga e kausanga lava mo kika in every year e audit lava ia kulanga fapea e foi la i ka ko ministry e audit fa kausanga e ile ke me ka special audit me ka performance audit wa mo mia e ka pengeka po fa konga se me se siaki se fa ngi me fa pikoa me nga ka performance audit e mai ala le terms of reference e siaki ai kai ka usanga ma siaki so every year ka kaunga o mai o kika e o morong aveli pokile e kalangor ka pengeka e male malo longa winga e fai ale o kika every year and as a rule e ma fai lava e kau lava o kika every year so se fuanga lava o les foi me kau e me kau internal auditors o kanga kala e langa ru ko ka ko ministry ma ko ka ko fa ko nga ia ora ko nga ruenga e pe lava nga ruenga ma me la kau internal auditors e au kilo la ko ile process a ko la vole fucking o so ka inga e siaki la ko inga siaki e siaki la ko ia a seka me fa penga inga mo kingo lo le me mo foi la siaki e ko o kika foi la external auditors e ke le au ngai nga ruenga e sa o sunga le akau e ke le nga ruenga o kika ai ka kauranga every year eno fai lava nga ruenga ave fo ka kom kanga ruenga po le fa ko nga o kika Samoa e se le makango fiora ko nga ruenga lo fai o ka mo fai lava e fa up to date e ke mi renga mako ko fa so e kusi o leva kausanga sa ka behind like kiki al gaming e wa update maka ko o kika o le process la fai molonga fai ka ko o kika kausanga ngi ave li poki ave kalangor ka pingeka ave lo le malo e le palmenge ia fai lo susu enga komiki o komiki foi la que sueli pokero kika e nga mai lo fa un al palmenge o menga e cerca o nga ruenga e fa o kika me foi nga e gaming e le wa walu ka usanga ele kula mai le umier te malo kika inga ia mo kingore le
ia al so kusili inga ia mo kingole le ia lo alo ia ma le leia ia wa inga aseka le malo e o kupe o la ko fale o ka avale mo ka equipment so se mea lava e ka kau lava o va ai fale le ala o sili la o fia minska o le forensic audit le fainge e ma fo me nga o level o kikinga ele audit dinga me al malo faftai o la ka kongunga ia o le ka kia la kai o audit i me ka audit requirements ala malo every year kausanga umala va file audit longo winga kaulanga fai mola ko li poki ma ave parlemengi ka penge ka mar parlemengi o le forensic ia o ke lo se menga kula i male pa ki ale fast ile e fenga malo ile pa inga kalwai sala ko ka un failoa inga ia fai si su inga fa pikoa e ka o forensic inga ia su o mai apolo ke kinga faile malo ia o le mea fulanga o ke minge ia le uka ngu mali poki o le la o faile su inga komiki wa ia komiki ko firmalo o malo su inga komiki ave ro ka peneta ia wa fo fo ko nga ba ko komiki nga fa solo fo fa ka nga ko ngol palmenge ia ai ka ua ke le vanga le ngole a taua alanga o le ai fa nga yo lava audit and audit le malo ia ia maka ko SOEs our forensic audit is a total different me ko ngale ka me ka o ke me ka o agreed upon procedures au ka ko ngol audit le wa mai sa o lava fa pikoa mo polo keki le wa piki mai le malo inga ia ko so e akili va nga ia malo mai kele wa o vai fa mai se ma fio le forensic audit wa fai ka li poki a ko ala va lo fio o ke le wa ko po ka u ku ya nga ma fi e wa o ke ni ka ngo ku ya o e ai po isi su fai kala ku ya o nga mea e o ke ni ka o ma fi e ai o ke ka wa Samoa le wa ma ko mo ni poki ro ma ko so e ka ko li poki ai o sai mai e la pa pali mai pe o me sile wa ma ka so nga ka komiki ia o ke lo se ke mi la ka mai ia la fa fonga lo Samoa ka ko li poki pe so inga o lo silvere pe wa fai ka wa ko li poki le ka mi ia or ke mi ngai ia lang ro ke New Zealand o fai kau ai ai umala mai nga fai sin ke le li poki o ke le ka ko ma fe via ele la sa wara ke le la sa wa yo go mo ri si sin ngi ia le sa ka la fa sa me ia me nga ia ka ki ko le palmenge ia la ko fai unga le fa ngoli poki a wo fai kau ai ko ki a uma o te fi fasili to le vai nga le lo fio ga Minisita ia ai tu la fio nga e te saunoa pe mo fo se kali pe le o le compagnie le lo te fai le auditing le fa per compagnie nei a to sila e si so ka ngai sa mo compagnie e ngi nga so ka ngai sa mo ia Talalelei ia siata o le la ka o ngol compagnie pa o compagnie usila ai foi lango la ko la Samoa ia ele la ko ngarwenga la lipoti ia la ole ka wa kua le ai o ke lo penga involve ai kal kong Samoa la ko fa fonga penga involve penga le involve le compagnie le Samoa pa they do have la ko la ko Samoa compagnie le ia o ke lo la penga la ko la ve ngarwenga le fa le so nga kus al compagnie ai ngai New Zealand la ko la Samoa ia le mo kingoa na vanga o skemi ka ko fa fonga Samoa ka ko mo kingoa pena involve penga le involve compagnie le e so nga kusida ia wala nga ia le so nga kus o fa mo nga fa so nga kus sa le involve mse si o ka so kusi Samoa io le men compagnie Samoa ia in fact langa sa fa lo compagnie so kus sama ko kam fai foi e ma ke fi involve ia nga va kali sorry ele mas compagnie Samoa involve nga le uso mai fa foka me fonga ka un ka fi na la uso mai fa foka ko compagnie e so kusi Samoa ile so nga kusi le ele mas ka ko loko company o involve ia me la fa si di kusa man involve la le sa al compagnie le ko Samoa ia e o ke le ka wakula wi la o ke mo kingoa ia kal ko Samoa ka ko lo mulmul ke me release ka ko lipoki ole me maria le o ka ka wala le no sa ma fa faule ia kala fe so e kulepa ia de fa po fi me ko sa mo fo ia ai sia mo ba ko ia so e kusi mai fa fo ele nga ba ka ko compagnie ma ka ko ka sa mo e fa ia ngalo ngale fa kai e tawar va ngale le atawa langa ole o ka ko so kusi Samoa
e lalo famol malunga ale society le eta ole Samoa Institute of Accountants or SIA. In New Zealand for la ko Institute of Accountants. Leo fo ke la vea wa o au si mempa New Zealand e ka ula le New Zealand Institute of Accountants. Ya le fo la Samoa o institute la ko ke e la ko policies. O policies le ka e ringa luenga akanga kai ko society le e la me ka code of ethics. Kamala ia ka e lo afa pengi me se ke faia e fa sala o society e fa penga foi la kai ngola ko ngaluenga e kai la va mai every year so e la vai e society fa ngo ko ngaluenga e foi la me ka o continuous development every year ka kawalanga vai o develop inga ia a mai lau skills ia upgrade those skills every year no winga lo e la va ia wala ia kai nga society inga ia make sure o le leia la ko members o me foi la nga ile quality o ka ko members no Ola ele lei ala ka members o lo ikula fongo ke ka inga luenga ya makula fa penga e power po polenga lango me mengo me kasile me ka independence afa pela wa ya fa pe ainga ka ko le ya ka wa ma siata a inga ka ko e fengo ka ku sho ya kus langa ele feanga fa independence wa ole ka ke ainga ele fenga la ko sho kusia oi no winga e ka unga sau se se lo ka wa inga e fai mea e ele le framework ngai sau ko ole kaile ma ko au sho kusi e su elo environment afa pe e sau control le pisingisi lea afa pe o passenger control afa le mikilo control e allow so if you go through that framework e umalonga e fai framework okay once you okay through that framework wa mafainga o kikar kampanile e wa o ka ko samo ko kiki ainga maka pa not necessarily o la ka finga lo fa so kus you go through that framework o framework la ke o kiloi po mafainga comply meia e mafainga so kusi ar kampanile me foi lá aquele que campinho ele Samoa lá me fazia a sua Samoa o lá cola vai culanga faz o kusi e lá co independent lá ok ele ka ko so nga kusi lá se facile a kawa na musu lá vale malo e fa involve ka ko loto la ka ko loko aya o ni que so kanga foi ele popole ai o me foi nga uma ko karia ingai e ele involve ma ko al me mongi lá vai e me faz nga ko so e a me ya e ka so nga kusi e ma fai fa kingo ka ko loco auditors ai vai nga ka polpolei a ko menga musolo malo ne ai la avelo fa fo e o mai la ko so e kusi pe un fa con winga el ka ko forensic ore la o winga ele o se tu langa tau i le anga va ai o le tu langa tau i so tanga ma fa to tuina Saolele foi lele wa ka ko wa sa mo ke le o ka ya o la ole fesili po do fior bis le le Samoa la le haro ma fo ni le forensic le o le le Samoa o para langi le fenga ronga pung Samoa o tele lo le compagnie po le fenga ronga ai okay lo e ngai Samoa le fenga ronga compagnie pa la ko la ia e fa nga ia compagnie la qui e kai miwa o for compagnie o fano nga foi Samoa na wa foi kanga kai New Zealand ngai e fai la ko nga o kalsanga ku le ngi so mako e fai nga renga so songi lenga mako mai ro mako fai nga renga i compagnie le nga ku New Zealand because le paro la ko le Samoa lenga fai foi mako fai nga renga e lenga o la ke foi lenga so ko ela CPA ngi New Zealand pa le mera e kan o ke lo le ka Samoa i ko compagnie le pa ia Manaia que le ma o le sili ma ka fi fa algo no me ka maka o le process le al forensic audit wa le la ma no maka o le wo mai o le sime ko fa yo ko fo i company ngai wo lo ka ki lipo ki o ka se ba fia o le lo ka ke ngai le wa ngai o le sila stage le ngai le au ko ki le fai ka umara ko fai ka la le me so se ka ko te kinga ia Samoa il fa so longa le si yo o lava inga Moses
le la wa ko ngai la si a mo ngai la ko fa ko su ko fe me I la si ke pure. Pa wa sa moro fa fonga ngana le ka so le ya ka wala mafia o ke ka ua se mafia le ya le ya ka ua ia mala kala mafia le ka ua mai se ka mafia ko lo nga mafia o mo lo nga mafia lo por eso nga ka ma con compañía le lo ka mo ko so ku si fo. la o fe la mai nga o fe le si me la ka ko ma ka le fo le poki le wa ka ua ku i o i Samoa le vanga le MOF por el Ministry of Finance o le la wa so el komiki le e un moron avere il capenetta il capeneka la e avere recommendation al komiki ya ngara lo recommendation ya fare fa un capeneka e me fai ai or kulanga la o alava pe fai issues mangi me o sauli poki o me alanga ti o mulmulira con ole or kapingeka ia mfala ko le so ngala ile komiki la ko so a ko le poki ia vanga la le la fai la ko fai unga wala va me o ka umele poki o ngala le la fai unga ka ko komiki le inga velo ko por parmengi mor kalngo inga o le ngalo fuka ka umele poki ama ko le ko fi me ka steering committee le la ke involve ai io la ko la ma ko le so eli poki ke ningai a umare so nga steering committee ia me i manor kapingeka ia wa fore la ko ilonga ia umare la ko ilonga ia me i le ko kapingeka ngala le komiki le fa parmengi la ko ki ko so le lipoki ia e makaulia ia ola la fa unga fa kapingeka fa unga nga i kongo le lipoki po ingi si ke wa fa inga ia ile sa kala fa yako ha ka ko fa kali te mai ale le sa ile linga le komiki ia mesel kapingeka ia mal parmengi ia ka ko ro me la ko mer ka ko lipoki o lo winga la or kapingeka fa unga pe o parmengi pe le ai ia a fa pe ala ka mari kapingeka le ai le be ala parmengi io era ngale ka ke fo mai ngai me fa por kiki ila ui malama e ave lo kapingeka la ko fa unga fai a ka kongwa e o la ko el parmengi le ka ko lipoki le o ngala ti big de lope ilo yau ili ro kamale ai fa lo mo sa mo i fongo la le la ilo ma o ili me ia wan me mongi ai steering committee le foi ilo steering committee ke me demo kwa so le di poki dinga vero la recommendation kapingeka ia lo winga in famel kapingeka ia avero kongole ia ai foi komiki fa parmengi la ko so ia ma felo li long al kapingeka o ia le al parmengi malo ya malo fongo Ole o malo fa tai manino ale na la ta tutu tai uma le unga wala ngale wa saunoaga le fe Minisita uma le ngaruenga ia to le sila ia yo lana vaenga ma wili na vele il cabinet ole facilita to fo mai langa lua se lau 5 miliona le wa failo mai el Minisita tupe ole ale ato sauni lena faonga paketi na faonga i le malo tausi a le wasu mai le Afioga i sa fa pito o le sa fai ma taita i le malo tausi fa mai fa me mo kupe me ngala ku fa ya it's a waste of time fa me mo kupe ko fa mo kaimi ya is it worth it o lo ke fisilia ko or so kus o ke fisilia ko or mingiska a ole ala so fina ngalo mai le kama i pirioka lia ma le lua se lau 5 miliona ole asa best advice e te umaya. Is it worth it? Or is it a waste of time? Ia fa ia siaka. Pe an kau fa pupula ku le sile sunga le atau mua. Pe ka won kasi lava melek sa ngoi. Ole o siaki e ko kongi kongole le ko kongi a ko ministries. E o kika mua. Ka inga fa pe mai ia ma ko le fia ko kongi ma ko fia me le lus fruafe. Ia ngā mai le so lo kika e o ke ko lo kika inga peiro 20,000 para as ministries ai ka ko SOEs mai si vai nga o SOEs po fa potonga ia malo ia authorities e fai ala la ko fa ngala ko shaki e lo su ela so e su kusi el malo ola fai ama shaki la ko me pa me la shaki ola ko internal auditors pa ele so e kusi la vai ele nga ocupe o kirkiloi e o kirkilo ocupe maua e o kirkilo kupe faalu, e o kirkilo foi kupe i a seka ia pe o ka vale, o meisa fa akau mai o me ka equipment, o alava masingi, o alava equipment, o properties, o me fa penga. E so e malava, so e kusilongo winga. It's worth it.
e ma ko ka ua lava so nga kusilesa ngoi kama ka sui palemia e ko ka ua lava 250 million pa or ko konge lokika ia era kiki konge lokika pe compare ko 250 million ya but the outcome is worth it me foi nga ka ua ken nga faso kusi ol me nga ka ua lava langa esel ka ua nga faso kusi le nga ia ai po Saunoaga de faso soanga o kupe ala kungu ai me se foi la ko kupe maua wana tau ia fa tala ia ka fonga fa kala fu nga le fa pe e ia isi mingiska o makanga ruga kausi peina to e fa tau ila tu tau fo e ta tira lo poni ia inga ma tu la fa pena ai tate o le wingo la tala pe na necessary ko mo mios ka fo o la malo kausi ia pela ia te tala pe o le la usa kai kai o malo kausi sa ia ile pe fai mai a wor su e fonga me pe o tau ia me se mate ngai tu ni me ia fa tai le ufa menino lo fio ia Saunoaga wa nga ia faso tus e o titilo tu la fono e o titilo mato so tusi tu la fono na va vai le faso songa tupe a fa pe ia o le wa fa mai tu la fono e ma fai ia o ke ku le ma ko so enga so e uma lava po comply me foi le po o sta ia e faso songa tupe ia vai ngalo fa tanga mai tu la fono me foi la na e taua mato nga luenga pen fa foi o uma na so e tu nga siaki o kika ia ale malo ia kupe ko kongi ale vai nga le o meta ministries au kako corporations la ma authorities lenga fai ala tola fa ngala ko inga la le su ia me foi nga kawa e su e uma ia me le fa mai ia le feonga sui palmia inga e ko sa ili uma vai nga ia inga o kirkolelo kula fongo po fa tanga tu la fongo fa lungol melea pele ai a ola furka ki anga aseka kelelea lo fa ka uma aseta ola ka ki anga o yelinga aseka ma pe eso la so tus que lo fa pe akula me se po sao ai fa mo uma ka ko ele poki la fa kingo mela so kus e fa pui ni si me ya o ele fisi ya pe afa pe uma ni so nga ma wa mai ni report e fa maundia ma tu no e ka ro ka ni si megi ia siata malea tau ia ola wia orang faso tus ia ngau kusingi usila ngai kampangi nga fai ngai vai ngai o se la ko li poki sa fai nga mo so kus nga mo so kus ele fai se la ko provision on the land ku so fa kengol kampangi le ia o fai uma me ma fai la ko ele se la ko provision wala ki la so kus ia o fai de provision ko se ia le nga fai ngai ia ola kala la e ma fai e o ma fai nga langa o kika e re so e pengi fraud pengi kupe fona fanga o ia ala ko fanga so longa ala ko ngaluenga e mau ai vai nga ia e fanga ka ria la ko ngaluenga ia nga so la ia o fa punga la le fai un kanga kare ia e ave le official malo ia po leo po ai lava ia o kulanga penga ka o la sunga siri a porque ya le wala ki ko ko kanga nga wa kilo ma si la foi me sa kupu mai vai me uma ai ke ia vai ku va we e un la vai ke le fa le ko mo mele o se fu ko sa ma ka ku ka ko o a ko o ki kamele e fa me se o ka ma fa e kulang fa so kusi kulanga ia ai o ke ro pola mela le fai ai e paule mea alengi records i keiminga e le se fa maunginga wal me ka yo ngarwen fa so tusi e vai lava records o fair records nga fa me fa ka inga fa pe o se o ska vale nga fa ka a ke wa ku fer ka vale fa ka oro so ele se pepa o inga la elo ia e le ngi records fa maunginga o ia me ia e la fa unga fa so ku se fa inga ia me se lava ma ka ringo so ku si e la ko opinion e fai ia o la ko opinion e ka o mai wale lei ia o ke ka manga ia i lo si opinion e ka o mai i o le lei ia e feololo e mo e le lei ai ngai menga o la ko document le moa longa lua lo ka male mo ko fa le kongulava ma le longa kolulo me la ka o le inverse opinion ma kuwa ke le ale onga ia o ko nga o ki longa a veni po ki fa so kus ai ko langa e fa so kus e me ka o le management report o le poki la ka ngo uma issues e avela ko management ia issues la ma fu me nga fa so kus a kulanga ia o sia kingo ngi mema ia e ma fai lava e pa wa me ke inkula fongo foi le wa
e kula fongo inga ia records a oe ongo kausanga kaluai kaunga kipuma records valu kausanga kaluai kaunga records onga kua kula e nem failan ko se o va kumar valu kausanga e fuala vala e kula fongo lo se o pui e kula fa pe ma whakaungoinga luenga fa pena e kawana kula ma pa poli le ho le mo ka ko kalwa lo ni le mo le malo mo wa nge se crat na ba a pe course la million mo wa le siki mo wa le la ko le course la million a su ko fa ma ele no ko fa pa mai ko nga mele le ke lo ko e o ko ba ai la ko mele mo su memoria ese si ko nga me fa pe su aku mo ko se la mo ko se la million sa ai le mo ya le li pok fa o se ko va vai kula fonga Samoa pe fiele umi fainga a kaive li poki wa kaive fainga keep records ale ro se a kaive la ro tu la fonga winga o le ma se records ai ko nga fa so kusi ele fain ka fia o la va me va ko fa mai ese se fa so akusi e ma fainga fai al ma ko fa ke ngomba ko luenga a fa ku lengi records e ka mai ia o le se me sapore me o kile a fainga a fai la e records e va ai la po comply uma records nga ia makulanga ia fa lunga kupe inga luenga nga fa so kusu ka ngo kwai kulunga ia malo ia si va ai la ko kula fongo me lo se fa si ele fainga la ko kupe ia me si le fa so so nga la ko seleng okay loko winga la wa la ka la ngai e kele yo records nga kia i oi le la pisi ka mi fole le no ko ya no winga nga ba ko i o me kia i no ko mo ya o la Saunoaga le ya ko ya o kele ro pinga kia i records ya fa se va vai ya nga mo o mo ba oi ka no fai ya me la fa ko wa fa cambia nga wa ko so lingi records ya e kele la li poki lo nga li poki vo ngai wa ku li poki no records ya fa unga la ko nga me fa penga la ku ku la le farsi pola la ko fa unga la fa ko nga me fa pe malo fa tai si tame mai pisinisi ka ko mai pisigisi saya ile issues le sa tu puma maria ele te before le a so ifua sunga pali pano moala ise tasi o li saina saya moina se tulanga o le fatawina o se business Samoa ai sam ai se kupe ngala kuma ya pe la tu fa matu ya ma faina loan no bifa instead of 2 million na saya na o ai na ave ele 4 million na ana public mai lava fa lo mai ele te fono bifa so ifu o le langa fisili mai le to ateli ai se hago fai ngo fie nga avengi ku pesenga ai o ai nei tangata Samoa e fai nei la to business light pe yo se mo kele le ka fai ngo se long e o foi nei tangata fai fa ko anga ki kele ma nei tangata fai nga ru ngo lo le leito to pe ma tua e mo ngai fo i vanu e tau fai se long ma ya ma tu langa business ai pe fai ngo fie kele mengi o se nga ai o ku Samoa ai fai na tau o le atonu ni ai inga o le mafai e tangata nei o na fai ni pisinisi tonu Samoa ingi kupe kukongi e ifo se amount mafai o na la to showing inga ia mafai o nga run se pisinisi tonu Samoa ia fafta ia siata ia perfect si dire ka ngo kariranga e sila ming sky sila portfolio langa la o kare kuela experience fa me ka kupe ele fanga solonga kula fongo ie ko nupi fa ele so mamla makele ele kalia mare le kalianga Paulo mamlama e ko nga vanga fa pe a fai o ia le malosianga e ma fai e o ko kongi le long o le melanga so le bank o ia nupi fa por lava el malosianga kanga kale le capacity e ma fai nga ko kongi le long lo winga ko nga me fa pe ka o se pisingis a força nga la fko alwa ku ko Samoa e kailo e o que le sa fa ile ila ko sa approving ale long e ala o kar konga a fa o que vai me ka long e o que lo o sainga lo alwa o fela me lo business ko fa fenga con ile long and that's a big question mark a fa per sa o sainga ko Samoa fko sa con ese business la usa ma ale long
e ke le fa no fasili a fai foi la mai o la pisingisi le fie fai e kaunga le fai le mai sanga forecast le e lo e pe la le kupe le mau mai pisingisi le ala for kupe le fa wai eso e o malava nga ia o ke o malama la kula fo no pifa e kangaka lava ia ai me se lava ka le Samoa ala o karkonga a fa le Samoa ele me la fa maku o le lon ko nga ka Pauga kangaka mfainga ave o kangaka ko kongo le o kako contributors i kongo no pifa la kongi la ko no pifa ai a fa le senga le fkwal wako ke lo mamlama la polalma fuanga Pauga me o ke kar kongo i senga i wako ngo fo finga Samoa ia ke o fa nga kule ngor finga Samoa fa lo langa long langa of kinga Samoa o se sengi Samoa ngo winga la fo kongi langa no pifa pa fa le finga wenga ngo winga fa fa maku wai ao le amount la markele o le mea male umi e fua la pola le potential por capacity en fainga la ko inga le long e fua la le so inga no pifa o la ko inga pisingisi e fa fainga la ko inga le long pe awala umaia e kaunga exercise e goes through this exercise ske puia e mo fainga o ke le long a faila la ko ke o family inga skip ro winga le kaunga approve alongo winga sila la ko sa approve le long approving le long la wa go through the whole the process o le o tik vaenga ia o le la ko capacity fainga kongi ai ia o le la ko pisingisi le fai ai ia ma le life for pisingisi le fai umai o le si me ka ua o le melo security wa le mela nga lo ke le lo a fai ska ka sa mai o le sing Samoa o la le security nga secure ai mea e wa fa pe o se fangua let's say po se la wafi so I've got to have an asset a secure fangua le se la wafi fangua and I've got to have an asset it's worth more than 100,000 o me ka wala nga le nga ka o le secure le loan le repayment ale first you alu alu default le loan le fenga pay at least le la se ka fenga recover le loan le walu o me umala e ka unga ka kikia le e umorong exercise ke puia wa okay wa tik then approval le loan ia ale ka kala ave o kile kal kongo o le fenga fa ku I por le ai o kile kal kongo fenga ave ska ka sa mai fafo au kangaka le ko kongo le contribute la ko kupe le no pifa ma le lava la ko aseka e kava le lonia le fenga fa maku le lonia no fa tai manino no winga ko ringa mai se vanga na o i se malo si anga ma se pawa e se atu foi le matula ia i ni tula fa pena ia wala nga o le manino danga sa o repetina ma tu fa so mi ta pula na ma tu manino fu le ai ni aseta le se me tu i se inga le nei wani tau sola le vale ia ai to ta fi mai lava to e vatu wa no pi fa ta finga ta fi mai la na finga malanga ina o sausiona to o le tenele na la no fu ta u i o le la sola a le meo foi le loto o le mafaina fa matu i ai o le 10 miliona wow e au noa money securities mani aseta secure pela le winga nana la no mana tu e fatule le fa fisili le ona alulo taloto ina itatu tangata yesina afu tonu Samoa e o fe fa koanga e o fe fa ai ata mo fai atu no pifa ai me sa no pifa mangisi o kulo ele o ele ole no pifa sa fo tangata ma tulang e fa kamilo ai riska ngaka le lona le sika ngaka kulo bala wale langi mamadi ele approving wa sia ka be kongo nga fafkai o lewa ele nga tau le fa le mai mato fast le uma come con il malo o le avere coupe development bank so ne la ta tangata ia a mesia o ka ko famas o la fai faiva o ka nga kai o la vala se ka fe lo con alwenga ale wa ve fama ko en fenga kal sangai le fo la o fa ko inga ka ko development bank fama awala en fenga la ko ausia me pa me ia lava le lei e la ko coupe ko ngele long. So imagine essa luka ka fai manga o puskalo e fiave o me fiave le so kupe fa e va ko kupe ngalu e fa koanga ala la luka kupe fa fo ko salo kupe ko con ele long alas o le capacity nga ngalo fa ko e lava ele potential e ko kongi ai ala ko si ko ele long o le si me nga fa finka nga ka ia o security o la colonia ai fa ka la wala ngalo fight ka ko development bank lo ko fa popo ele fa pe ka yongo milion ar ka usanga lo ko ere pe ka 10 milion wa ngalo kia pa ole ma fo nga kongo nga fa inga ia ausia ka ko kanga ia le kupe e fa kingo ia la ko fa ko nga mala ko fa nga fa malo fa tai ole si sam a vai ngo te fia fa so ole
ai se ai whaafainga ka i lau Afioga honourable whiu ia inga o le tau whainga nei mea o le business license. You know, o le tele o le mau ngasu, tu lau wa, o whafisiri atu. E no ni mea whape o langa o le tau te whau mai fo i tau. E ere ke minga maa tua i ma le tasi o whaipisirisi i rongai nei. Au le tau ron so wharesiri fia, na maa tua i fo ila. O le kuri maa ua i, kuri maa ua i o koe se. Ai se aile mai umai nei me ku i lalo se wha amaru se kasi le ofisa, alu i eri ka ngaka makua, e whai foi ari o kupe kau pase se mai ngu i kua mai savai. Ai tuli solo e uma e ngau, nga ai sauna e le apru. I e pe sau foi e matua o ki whasa sa. E se aile ma whaina mai nei mese tas. Whaaf kai e siat. O le ka ua fisiri rea langa lef ka mako mai ko kongu. Ai mako mai ko kongu kemi alele a renew ka ko business license. Walaila se kemi ko ka penga lele ai me ai wainga mai sa mako kilo ai. O ngai ka ngaka sau I ka mo e ka nga mai le singa ma MCO ka mo e o mai o ka se feo inga. Sa le sia tele telo nei feo inga. O le sa ma to fono la ka mai ngai la mako wainga le ale le fa fo le singa. Fa ma wainga kilo fa pe ko mea awangi comply markula fong ai fa ngo fie mea o le la wai kam fa se me ka se one stop shop kamalale ye me ke sa mo business ai si lo foi la mero kam fa le kam fa fa online business ya mel MCO lo online MCO gaming le foi la kam fa online ka ko tax ingem fa nga ka bo solo ngar ka masingi runga o approve mea ka me lunga approve mai ya avelo more business license ai ka ua kele Saunoaga ia ire kele le mau mele ko nga mia o nga le fa mai o exercise kula fongo e ka ko resubmit documents ia ala wa vai a for pisingisi le la wa mai le location la wa mai le skala o mai me uma e le se me suia o la me la ko resubmit e vai nga ia la me la ko e vai a fa ile ko o le skala in la revenue la wa ma ko le singe la wa ile ma ko le skala ma ko fangua la wa ile ma ko address la wa meia o la me la ko le skala i mea no no winga power ke me ma mi ese si swing o le skala pe a fa wa move location a fa la company sa fa sa le ufi ala wa move o i ko a fofu sfrekainga pawang al memang mia mai le confirmation of location ia marfangua pawang al memang mia al kurang ai business license ma nga kuang ala ko bank account me fa penga is all the same even directors afara ko mau directors elise me la ko sui ai fua so to make it easier ole sui la se me kawa or ke lo ka ko company e quite thing ala ko accounts la follow ko la vangua up to 31st of March wa va ko la ko accounts so you can still do your license afa kali wa kula skorsu kasi o maki wa o submit maka ko accounts for that period nga le fa ka ko renew fa ka inga le la umaka ko pisingisi fa ngo tese malua fe lo lima so that's your financial year it's from January to December 2025 if ko already la li poki nga 31st of March la wa ko li poki so you still have 3 months if I lo li poki. But everything else kawanga up to date ka pe whaingolau PAYE, whaingolau income tax, whaingolau GST. So throughout the year, lai e tiwa wanga kai lua masinga kai masinga, la file process ya make sure ya awangi outstanding la ko me whapenga. Al menga ka wa kele ia fa whaingo fie mea, ele fa pe fa whaingo fie ia fa misisi me le ai. You comply with the law, all the requirements you need to comply with. Ai pawale me ia fa faingo fie mamla mal mal ku wal me ka wa nga ola sengo ka pisingis eser ka wa olo saung ar ko ngal business license because are ngi pisingisi are ka ko pisingisi wala ka ko ku pe mo parece o business license ko kongi ai o fainga la income tax mai si me mun muringa me ngai tio mal in revenue ai ole kulang ai se ka wa ia fa faingo fie er wa ko ka ka sengo fa ngai la kwai fai uma nga mea ya sa waru fale wa uma mea nga na ma tailo fa taitele lo firinga lo mal malamba lo Afioga Minisita ai o tati o titala noa o me foi tupu wa mo ti atu fa o ka so soangi e feu ya inga ka foi mo mier so soani ma se ye sori e uma ele sori al mela se fatura tala wa o pumong ya ba o ko kingo so se ofisa ka kiarwa ale o ngo rekopi fatu ele tau kusa e fa makala mai fa matalanga ala o langi me fa
nga uma wo ka fa kai va ko ra mele fa ka use me e ke alo ko fa e te lola ko ngo fo me ala ngale se i a fatu e peila ya lulo ko ma fo fa pe we por me e ole me e ga len ka ngo fika ka ye ka fa ka nga fika mi ya il me se ko fo ni si manga ka ma se le ngi o mo wa se mai fo fatu ai ole nga nga fa fa ngo fi ele ona ele fa pe fa ala tua ai fa ngo fi ele le ona ya mo na yo tatu tangata Samoa ma e wa le se nga fo ila ni me fa pe ala u fio e mo tala no tua e fai le kala fo ile le ka ko Samoa it's not what you know it's who you know ole se nga langa la kurosi kanga ka ile ima se singa ke masangi ai mare vai ya so fe kamia fa ko ama wala seni ai la kur kanga ka who you know ngar ke fong ya uma ba ila tatou le ile se sengo ai fa vitai o le ai le fa to fa inga manin ma la fio nga me se fo yo fa inga malo ina ia fa ngo fie mo na tatou tangata fa vitai la ole si meta u fa kai sia fa vitai wa fa so mai le tu langa le ia fa malu fo pe fa i wa ngi sur ko wa inga wa fie ngi va inga wa me ka ko tip kama foi la kuro fa tip ya wo mo fo mo kar ngol ma ko fon kanga fa mo le mole a voi le mele wa Saulelei ya e singa kanga wa ko kupinga yo lo fa penga ya wo sa ngi sila o le me piko sili le ngai se senga ka ko Samoa o le me ka service ya penga ma ko le ya ma ko fo me so ko lo fa inga ngafi wo a fo so ko lo fa ka fa inga ma ngofo foi na ma lenda ko ko fa inga fa oh hello come in ele mau maka akare ngi so fala inga ko Samoa a me sengi som kanga ruenga ya ka kela ko kongo fa mai ya how can I help you ya fa lo me ka ke mo mia so ka o service langa o ka no foi Samoa sa ya ke me o fa lo pisingisi ya nga kula o ka mai la ko e fa le skala mak pisingisi o fius ka mango fongofo ya ai wa ku alunga ka mala ko ye ka ko mo lo ya ka ko ngof ka nga yo mo lo kenga wai masang ya uskengi ya me fa ko ai e le ko nga treatment nga le nga mi ara fu na sa ko ya o nga la kala se fa mo mo le ka war service ma ya ku kosa uma ka nga ka uma awange isi fa ilonga langu o isi fa ilonga ngaka a sa wa ka ka mo mai serve ka nga fa uma inga ile le servicing o ka ko nga renga Samoa fa kai lo fa tai wa tele ma le visi le te wo si se visi wa fa in ka ke visi le o bela mo fa ko ya mai mo musi so ka penga ko ya o so ma si pa ko e si refia le te wa mar fa mai mo le la wa pasi larka le fiona miska number 1 wa fa u miska mo te ya lo ma fa talanga la u fiona le sta la mane na ola wo fionga ya manisi ele fa pe fuita te nga vale nga ola fionga ile pale mia ele mo wait mele ole avio ngi briefing fo ye ma mai fesi ya pe na inisi fo Minisita sa ye mo fo ka manga pe manga makikami ya ko fesi dia ku mela manga nga o ka aya fa ko ime fo ye isi mele fi fa fonga le ku ele fi manga ya le ne fi fa fitai ole wakua le mele ele o o ko pole wa sau si de formation penga ko fa lo ko sau foi ge ya ni pole o me si ni fa kai o le sau si de alem fa ko kalia ku nga ku sai me fa si di ala nga ka war fa fo nga ka ko ku ele ku sai man ngai po kala a vitai tele lo fionga de Minisita ona yesi ma fa tala no nga fa si fo mo to tato por kalami ya e umai tale lima io tato por kalami ya le va gara fi e pe mo foi le lima el tale lima ia ona isi tatu fatatanoanga lau fionga ia o afele to e fufu e fai malanga i Samoa faftai e siata ia mes foi le tafafane le sunga le ataua o le aso taiao ia o le ala to tali wai ia le o maua ia la mako malanga i marsunga ni palemia ia ngengi ia vanoa ia fafkai kwai i lau sunga siata fafkai kele la mo ngi fa kanwanga o me silin taua o lo mo le mo ka ko kanwai wa ngei
e se lo fia maka lu pokalama a fai nga luenga o fia moe e ki lu pokalama se o akai tanga e se matango vi fa kai kai fa pe o le ala o fi vai pokalama ngi skulang a e se mai lo fa so kulanga pe fe o mangingo Samoa ia ve fongia ngo ke fa ko iso ku malo ia ngai vai monga mua ia fa malu aku wale mo se ngo ka ko fa kasiai ia fa kai lo ko kapoinga fa kai me uma lava ko ngo fukakalo ia me se foi se wainga sang se sa makufiro inga ia Afioga ia leoka se wainga sang se lango la inga le lo ke makai el swafa paunga fa kai el ka kufiro inga ngai aso ile paso ke ngai ia me se foi ko fa manyanga ai mar ko fa ko ngai mi si mer ka kwainga ia le wa ko fa me Samoa ia me se foi ngi se makoinga me foi ia se wainga le solo mo ko o le maliole le Afioga e fongo i vasa ia malo fa kai me siru mai ka ko fa moi ia lo file mu me uma kusai ma le finga lo ka ko li lang ia me singi so ka wainga e fenga e foi ma ko filo e me singi so kinga ia malo fa kai mo le mo ka ko filo ia ka fa kai ia le la o mo ka ko le file mu e ngi so ainga mis ka sa filo io ke lo ka ko so fa ia malo fa kai pa ia so ku malo fa kai lo ko ka poinga malo ko kalo ia me fonga ia wo mai masangi ia wa feroi foi ngai iska ko ngai ngai o levo que ko sa ngai sila ia fa kai ia o la ko ia o ka maru fo ko ia ko foi ia ko fiado foi se me mafanga le au mal po ia fa kai ka mo ngai ngo asiaka me fo sunga le ato ia me sini fa kai ia le o ka ko feroi foi ia me sini ia ngo ka o kampangi fa kai kele lava lo feonga nai kusai man ngai po kalama ngai kampangi maros ia me fo fa ngai ka mai amisa que vai mai lava lo swafa ke mi uma o ko levo fi vai lo sunga ia lo vai au le ka mo bisa ia me sforzo akau ia me ser pa ia ka ko kalama ia sunga ia Oscar ia me foi ia ngai ma finge ia man pa ia ka ko finga luenga ia wa foi le fa moi ma ka ko ia mangui lava ka ko